karin hêja û delal û çawan ez pêvîm tev di baş bin navê mamoste Nazdar e. Ka werin îro bi hevdûrê em dest bi wanekê nû bikin navê wana me jiyana tendurist e. Ji xwe destpêkê me sergoteya wana xwe ser deb nivîsandî em ên ha bi hevdûrê nas bikin jiyana tendurist çi watê ye, em ê çawa tenduristiya xwe baldar bin, pêwistiya me bi çi heye, em ên ha bi hevdûrê ser van bisekinin û mê şîrove bikin. Ji xwe zarokên hêja û delal ji bo ku jiyaneka tendurist em bijînin û em baş mezin bibin, pêwistiya me bi çi heye, pêwîst e ku em li xwe û li derdora xwe binêrin. Çawa em li xwe û derdora xwe binerin. Li vê de zarokên hêja û delal paqijî destpêka jiyanê ye. Dema dixwazê tu bi jiyanekê tendurist û baş û mezin bibî, pêwistiya te bi çi ye, bi paqijiyê heye. Ji xwe zarokên hêja û delal paqijî dibin du beş. Ne? Paqijî dibin du beş. Çawa dibin du beş. Li vê de dema em li paqijiya xwe û derdora xwe baldar bin, li vê de ev dibe paqijiya du beş. Ne? Paqijkirina mal û derdora xwe û ya di duwa çi ye? Paqijkirina kesayetî ye. An jî em bêjin ya laşê, laş û cilê meyîne destpêkê me got çendin dibin du beş. Paqijî dibin du beş. Ya yekê çi ye? Paqijiya mal, paqijiya mal û derdorê ya di duwa çi bû? Ya di duwa paqijiya kesayetiya teyîne kesayetê ya kesayeta inû ya min kesayeta mirov. Kesayetî an jî em bêjin çi ji xêrî kesayetî em dikarin bêjin cilên xwe. Paqijiya an jî laş û cil. Cilan. Li vê de me nas kir got paqijî dibin du beş. Ya destpêkê paqijiya mal û derdorê ji xwe ev ya herî girîng e, ya dijikê paqijiya kesayetî an jî em dikarin bêjin paqijiya laş û ya cilan. Ka werin em bi hevdûrê şîrove bikin paqijiya mal û derdorê çi ye? Ji xwe zarokên hêja û delal ji xwe heger em qirêj bin û cilê me jî qirêj bin û hevalê me dûrî mekevin, hevalê me nema bi me re dilîzin, nema bi me re diaxivin, nema ji me hez dikin. Çima? Ji ber ku cilên me, laşê me hemû qirêj in. Wê çi bikin hevalê me dûra, wê henekê xwe bi me bikin, wê bi me bikenin. Ne? Li vê de me em bêjin mînak ez çûm dibistanê, cilê min lewitîne, çakêtê min li vê de lewitî gemar e, matronê min gemar e. Wê hevalê min çi bin? Hevalê min ji min bêzar bibin, wê dûrî mikevin. Çima? Ji ber bihna min nexweş e, kincê min gemar ên. Wê çi bikin hevalê min? Wê bi min bikenin. Ne? Ji bo vê yekê em ê çi bikin? Dibe em li xwe, li derdora xwe, li mala xwe, li kincê xwe em baldar bin û paqij bin. Li vê de ji bo paqijina derdor yan jî ya kesayetiyê pêwîst e em çi bikin? Kî dizanî pêwîst e em ê çi bikin? Dema sibehê em ji xew radibin, destê xwe û serçavê xwe baş bi sabûnê dişon. Ev destpêkê ne? Piştî em xwarinê dixwin, destê xwe dişon, beriya em dixwin destê xwe dişon. Em li vê tiştî gelekî bardar bin, ji ber dema destê xwe dişon, destê me hemû qirêj e, hemû gemar bê. Em xwarinê pê dixwin, wîlo ew gemar kevê nava me de min pê nexweş keve. Ne? Ka werin em bi hevdûrê paqijiya mal û derdorê nas bikin. Çawa paqijiya mal û derdorê? Dema em li malê bin, mala me wê qirêj bê, gemar bê, em ê çi bikin? Pêwîst e em li vê baldar bin, em mala xwe baş paqij bikin. Gemar li xênîne bê, çentê xwe ez ê rajim bidênim cihekî, kincêm danî zikim cilşoyê de. Ne? Gemarekî li erdê hebe ez ê rajim wê de zikim selka gemarê de. Derdora xwe, çawa derdora xwe? Li vê de ez derkevim kolanê ez dibînim derdora me qirêj e, gemar e, qaqet li vir avêtîne, qaşlê mozê li vir avêtî yan ê porteqala li vir avêtîye. Ez ê çi bikim? Ez ê rajim wê gemarê dixim selka gemarê de. Ne? Selka gemarî ji xwe heye em ji bîr nekin. Got tiştê qirêj ê gemariye avêtinê
ام دخن سلکا گماره ده الویده مناس کرگو ام چاوا مالا خوا و در دورا خوا پاقش بهلین الویده جبو ام نخوش نکوین و مالباطا مج محس بکی نه دوی ام الویچتی بالدار بن یاد دوا پاقجیا کسایتی آنجیم بیجن پاقجیا لاش و یان جلان الویده زاروکن هجاو دلال پاقجیا لاش چاوای پاقجیا لاش دما تحفتانه ده دو جاره سه جاره امی سری خوشون تحفته ده جبو لاشی ما پاقش بی بهنا خوش ما بی نه دما الویده ام درانه خودشون معجون و فرجه نه الویده مالباطا ما محمو بمعجونه کینه لی فرجه ایدنانی ما هر یک جدایش هست جبو ام شفدونه خوش نکفن نه وی معجونه مالباطا محمو معجونه کی بی لی تنی فرجه وی جدا بی الویده دما گو مسری خوشوش بيوستا صابون دبوري ما ولاشي مدى نميني ام باش بشون نه جبو باقش كرنا لاشي تا چتر بيوستا كيتزاني صابون شامبو لوفك نه چيدي ام بيجن فرجات دنانا ومعجون لازمه شقو آفتنا بي ام نكار باقش ياخو بكين نه باقش يا مالي ونيا دردور ونيا كسايتي نه دبا هبي الفيدم مناس کرگو ام سری خو بشون دوی ام آفا صابونه ویا شامپو دپوری ما ولاشی مده نمینی ام باش وان بشون دوی زاروکن هجاو دلال یا کنجار باقیجیا کنجی ما چاوابی باقیجیا کنجی ما جهم اقتا جلی ما گمار بی ام وان کنجان شخوت کن وان جلی خواه شخوت کن ام تکن جل شویده نه شخواه هر دم ام جلی خواه جی کنجی خواه ام گمار ناکن ام بحريه توزي ام نليزن شبو كنجمة باقش بميننا شبو جامة نوستي تبا قوم كنجمة لوتي ندايكامة دشو ام ناهي لدايكامة بوستي شبرفيكي ميل باقش يا خوشي قهدار بن شخو زارو كن هجاو دلال دما باقجي هبي امي تشاوا بين امي دجيانك باش دجيانك تندرستي امي مظن ببن وبجين بهفدورن شخو الفيدي ام تبكين ام زيدجي آفي نرجين نه جبو جيانا كتندرستي وخوشك بجين بيوستا خو باقجيه هي نه جبو زاروكن جدلا جبو منظم ببن دي جهانا كده تندرستي باقجي بخوشاهي بيوستا وبتهي بيوستيا ويا من ويا هر كسي هر مروفكي باقجيه هي امنها لفجرك بورتاسي چكن زاروكن هجاو دلال دما ما گوجیانا تندرست چاوی جیانا تندرست جیانا بین خوشی به پاقجی خوشبونه اف جیان مره درباس دبی ما گو پاقجی دبن دوبش پاقجی مال و دردوره و پاقجی کسایتی آن جیالاش و یا کنجه ما گو بهفدور پاقجی مال و دردوره چیه کی زانه دما مالا خو پاقشت کن ام گماری ناویجن عرده نه ام توزال سر تلفزيوني باقشت كين يا سر ميزيا باقشت كين ام خينيه خود مالن ام فراغات شون نه يادي يا دردوري ام قماري نبجن كولانا تشتك مخوار الكولاني ميراج مي تشتك مخواري وي قماري ميخل سلكا قماري ده شخو ما ناسكر ام يورن باقجيا كساياتي انجيا لاش وجلان نه چلو بويا كساياتي آلاش خوا اما تحفتانه ده تحفتیه ده اما چند جاره سر خوب شون دو جاره آن سه جاره نه ام جبیر نکن جبو ام نخوش نکون ام دنانه خوب فرچه و معجونه بشون ام زیده معجونه جی خرچ نکن نه جبر مالباطا مم حموکی تکارن بمعجونه که بن لی فرچه ما وچاوا بی فرچه دنانه ما وش هفدو جدا بی وجبیر نکن یادی یا کنجه ما وچاوا بی یعنی یا جلا کی تزانه تبيرا كي زاروكن هجاو دلال دبا ام جلي خو قمار نكن ام حريه نليزين بتوزين نليزين بطريجي نليزين برقو ام توز بون وبهنا جنيجما ورينا زاروكن هجاو دلال ما تشتك جبير كري ازنها بيلم صار زمان دما ام ورزيش دليزن نه لاشي ما خودان دقري يا ناقري كي تزاني كابر سفي بدن ما دما ون ورزيش دليزن لاشي وحا مو خودان دقري اف خویدان بهنه درتخی حوالی ما در دورا ما مالباطا ما وجما بیزار بن وجما دور کبن نه جبروی که امی چبکن امی
وازیش هم بدایی بو امی هل ماری هر مال امی باش سری خوا بشون چمه بشون شامپو و صابونه ولوفکنه بولاشی ما پاقش بی ام نخوش نکوین ام خوشک مزن ببین نزارو کن هجاو دلال کاورن ام هفدورن ها پرسی خوی نرخاندنه چاره سر بکن شخو چند پرسل جمانه 3 پرسن ام بین ها هفدور و چاره سر بکن از پرسی بدم اون برسوی بدن ما باش پرسا ما یکم چی دبیجه دبی ام جبو پاقجی لاشی خوا چی دکن کی برسوی بده دبیجم برسوای پر هیسانی نه دست بی که می پرسا خال سر دب بنویسن پرسا ما دبیچه ام جبو پاقجی لاشی خوا چی دکن کازارو کن هجا دلال اف پرس جواره جبو پاقجی لاشی هوا ون چی دکن تحفتیه ده 2 یا 3 جاران سر خوا بشون تحفتیه ده 2 آنجی 3 جاران سر خوا بشون سر خوا بشون جبو لاشی ما پاقش به بهنا خوش موری پرسا دویم چی دبیجم دبی تو چاوا پاقجیا خوا دکی تو چاوا پاقجیا خوا دکی دکی کاون چاوا پاقجیا خود کن کی زانه امیل خوا والدردورا خوا بالدار بن نه امی لخوا او دردورا خوا بالدار بن شبو ام پاقش بن کم هرن پرسا خوی سیم چد بیجی پرسا می سیم آمورین پاقجی اما چنه ون بچوخه پاقش دکن نهاز پرسه بنویسن برسوه ون بنویسن آمورین پاقجی اما چنه ون بچوخه پاقش دکن ون بچه سر خودشون ون بچه دسته خودشون از بهیدمو برسه بری می الجم خوان ویسان دبینه با آوه صابون شامپو لوفک چی دی فرچه و معجون فرچه و معجون فرچه و معجون جبو چیه؟ هزار کنو جبو ام دنانه خواه باش بشون جبو درانه ما خیرانه بی درانه ما خوشق بین نهال ویده جوانا مبداوی بو ما پرس خواه چاره سر کرین ادو بجم پر حسان بو گله که خوش بو از نها وانا خواه بداوی دکم ون بمینند کیف خوشیه ده حتی وانا که دن